umukobwa wato twangusha agashyira amaguru nzira agiye gusura umusore yashatse kwiyahura ubwo yasabwaga kugaruka. Naho hepfo mu Burundi inzara iraca ibintu. Inzara numa rwose ku mfungwa zifungiye muri gereza nkuru ya Ngozi. Nanone mu Rwanda barimo wateye intambwe itatinyukwa na bose kuri iyi si ya rurema. Uwagiye kwishyuza amafaranga ubuyobozi yasigaye ubwo yicaga umuntu bakatiwe. Naho muri Kenya umunyamakuru yarase mu myigaragambyo yo kwamagana Perezida Ruto ku butegetsi. Zimbabwe kandi abadepite bateye utwatsi umushinga w'itegeko rishaka kugarura gusiramura abakobwa. Izo ni ingingo z'ingenzi mugiye kuramburirwa hano kuri BKO. Nje Bill Kajibwami, mukore subscribe. Mbaye ikaze mu makuru arambuye. Umukobwa wari warasuye umusore yashatse kwiyahura ubwo yasabwaga gutaha. Nyanza umukobwa wari umaze igihe gitasuye umusore yasabwe gutaha maze ahitamo kwiyahura. Ibi ibyabereye mu mudugudu wa Rugarama mu kagari ka Rwesero mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza. Ubwo umusore usanzwe ukora akazi k'izamu yasohera umukobwa amarana igihe kitarenze ukwezi. Maze umusore bangombwa ko asaba umukobwa gutaha iwabo mu karere ka Gakenke. Maze umukobwa arinangira yanga gutaha. Ubwo umusore yibataga hanze gato agarutse mu nzu yararebye asanga umukobwa ashaka kwiyahura. Umusore agize ubwo bayihutira kujya kubwira inzego z'ibanze z'umudugudu. Zihageze zibaza umukobwa niba ashaka ko yabana n'uwo muhungu. Umukobwa ati yego. Banabaje umuhungu niba ashaka ko yabana n'umukobwa ati oya. Ubuyobozi bwahise bushaka kubunga umukobwa yifuza ko yahabwa ibihumbi 15 bimusubiza iwabo muri Gakenke. Ni mu gihe umuhungu yemeraga gutanga amafaranga 8,000 gusa. Ubuyobozi bw'akarere bumaze kumva icyo kibazo cyabo bwabasabye kutarenza umunsi w'abantu. Dukomereje amakuru yacu hepfo aha mu Burundi inzara iraca ibintu muri gereza nkuru ya Ngozi. Abagororwa bafungiye muri gereza nkuru ya Ngozi bamaze hafi ukwezi bafite ikibazo cyo kutagira ifu yo gushishamo igikoma ndetse n'umutsima, ku buryo badafite imiryango yo kubazanira ibyo bakora mu iyo fu bashobora kuhaburira ubuzima. Iminsi 25 irashize nta biryo bibarizwa muri gereza nkuru ya Ngozi, aho kugeza ubu buri muntu usanga arya amagarama 300 ubusa y'ibishyimbo ku munsi. Abafunzwe bavuga ko batigeze bamenyeshwa impamvu zatewe uko kubura kw'iyo fu y'ibigori, bagasaba Minisiteri ishinzwe ifunga kubakemura icyo kibazo kuko nabo ngari abantu. Abo bagororwa basaba kandi abagira neza kubafasha kubaha ifashanyo y'ibiryo. Maitre Gustave Niyonzima uharanira uburenganzira bwa muntu avuga ko kwambuka ibiryo ari uguhohoterwa kw'imfungwa ndetse no kubura ubumuntu ku ruhande rw'abashinzwe gereza. Yavuze ko abagororwa bafite uburenganzira bwo kurya hakurikijwe itegeko rya 2017 ryerekeye ubutegetsi bwa gereza n'imikorere yayo. Gustave Niyonzima yahamagariye leta gukora iperereza ryimbitse kuri iki kibazo kugira ngo barokore ubuzima bw'imfungwa. Abari mu wagiye kwishyuza amafaranga yasigaye ubwo yicaga umuntu bakatiwe. Muri Nyanza urukiko rw'ibanze rwa Busasamana mu karere ka Nyanza rwafunze by'agateganya abantu 3 barimo wagiye gusaba ubuyobozi kwishyurizwa amafaranga yasigaye ubwo yicaga umuntu. Abafunzwe by'agateganyo ni Ntawupfa bimaze Atanazi w'imyaka 26 ukeka ko yishe umuntu bakamuziza amafaranga 200,000 bakabamuhaye avance 50,000. Andi asigaye ntayahabwe maze akajya gusaba ubuyobozi ko bwayamwishyuriza. Uyu wakaye amafaranga bikeka ko yagize uruhare mu rupfu rwa Mukeshimana Kerema w'imyaka 35. Undi wafunzwe ni Nyamurinda Tobaferi w'imyaka 42 bikeka ko ari watanze iki kiraka cyo kwica umugore bari basanzwe baratandukanye. Yarashatse undi mugore kuko umugore watabyaraga. Nandagijimana Vincent w'imyaka 76 bikeka ko nawe mu kwica nyakwigendera yafatanyije n'abamwishe ubwo yabamurikiraga itoroshi mu gihe bari kumuniga. Bose urukiko rw'ibanze rwa Busasamana rwabakatiye gufunga iminsi 30 by'agateganyo. Baburana Ntawupfa bimaze Atanazi yashinjaga Nyamurinda umugabo wa nyakwigendera ko bafatanyije kumwica bamunigishije igitenge, aho umusaza Vincent we yabamurikiraga itoroshi mu gihe cyo kumuniga. Ni mu gihe Tobafire we yahakanaga ibyo aregwa, yihakana Atanazi ko batafatanyije. Naho Muzehe Vincent we yavugaga ko atari guhabwa ikiraka cyo kwica ku buryo hatari kubura undi musore bafatanya, naho agahakana ibyo aregwa. Maître Jean Paul Mpayimana wunganira Nyamurinda Tobafire we yavugaga ko ubuhamya bwa Atanazi budakwiye guhabwa agaciro kuko akwiye kubanza hakareba niba ari muzima kuko ibyo yakoze nta muntu muzima wabikora. Agasaba ko umukira we yarekurwa agakurikiranwa adafunze. Ni mu gihe ubushinjacyaha bwo bwasabaga ko abaregwa bose ko ari 3 bakurikiranwa bafunze mu gihe iperereza rigikomeje. Dukomereza amakuru yacu muri Kenya. Umunyamakuru yarasuye mu myigaragambyo yo kwamagana Perezida Ruto ku butegetsi.
Abantu batatu barimo umunyamakuru ukorera radio na televiziyo ya Kameme barasuye mu myigaragambyo yo kwamagana Perezida Ruto mu gace ka Nakuru. Ibitangazamakuru bitandukanye byo muri Kenya byanditse ko umunyamakuru witwa Wanjeri wa Kariuki yarashwe inshuro 3 mu kibero agwa hasi, ariko ahita ajyanwa mu bitaro byigenga kugira ngo avurwe. Ababibonye bavuga ko abapolisi barashe uyu munyamakuru nyamara yari yabanje kubereka ikarita y'akazi n'umwambaro wabigenewe. Ni mu gihe umuntu wa kabiri yarashwe ku kaguru, naho wa gatatu araswa mu mugongo. Kugeza ubu abigaragambye bakomeje gukwirakwira mu bice bitandukanye biri hafi ya Kenyatta basaba Perezida Ruto ko yakwegura. Muri uko kwigaragambya harimo abari kwitwaza iyo myigaragambyo bagasohora amaduka y'abacuruzi bakomeye. Nanone kandi dusoreje amakuru yacu muri Zimbabwe, abadepite bateye utwatsi umushinga w'itegeko rishaka kugarura gusiramura abakobwa. Inteko ishinga amategeko ya Gambia yanze umushinga w'itegeko wari kurangiza itegeko ribuza gukata ibice bimwe by'igitsina gore FMG, nyuma y'uko abadepite batoye banga ingingo zose zirimo umushinga w'itegeko. Umushinga w'iryo tegeko gukura hiryo tegeko wateje impaka muri rubanda ku bijyanye no gukata ibice bimwe by'igitsina ku bagore ku nshuro ya mbere mu gihe muri Afurika y'Uburengerazuba nk'uko tubikesha Reuters. Umudepite wajyanye iki cyifuzo mu nteko ishinga amategeko Ahimar Iba yavuze ko ashyigikiye uburenganzira bw'umuco n'amadini mu gihugu cyiganjemo abayisilamu, aho umuco wo gusiramura abakobwa wakwirakwira kandi ufite imizi. Intiti nyinshi z'abayisilamu ariko zivuguruza ibitekerezo bye. Ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku buzima OMS rivuga ko FMG nta nyungu rifite ku buzima kandi ko ishobora gutera kuva amaraso menshi, guhungabana, ibibazo byo mu mutwe ndetse n'urupfu. Kora subscribe, like, share na comment. Iyi ni BKO, nge Bill Kajibwanga.